Fatalo fa wanga le tatu nu ne fo tatu fe lo ila matanga le nei ba yeso lo maya se fa poponga fo nei o talo mena tupu sa mo e mo mo tu tatu tala e luoni fa lo lave o lo fa tino ai ia so ngal matanga le ngo leo e ma fu mai se fa nga lima poni so dinga tula fo no fa tino ni foi leo lo wa fia ni si le mamalu le atu no o le sforailen se vai tu nei lo na so tolu le na tula mai se fa nga lima inai le fio anga o tonga fofua ma o lo manu atina inga ai se tasi fo i o li le lo tau fia le mautanga singa se mato tua e ma fo mai le onga o soli nga tula fono ma manu a safa tino ma fia ai o lo fa wa wiso suenga mtanga vengo leo e tu sai ma le fa la lave ai sei si fo i fa la lave pe ona fa tino i fo suenga mtanga vengo leo o se fa o lave le na fa o lima i fo inisi inai le fio anga le anga i tau mesina lea na maliu pe whano ai le soifua se tasu tama lima se fuluma le tolu tau sanga e ma fo mai fo i le ngongo manuanga lea na ma fo mai ono se whao ngā lima sa whao o ia te ia o lo wha solo ia so enga mtanga luenga leo e tu sai ma nei whalawe lave e pio na tula i mai i le whai unga le vai aso ma le amatanga le nei vai aso e pio na tula i mai le whao lave nai tau sina lea wa whano ai le soifua se tasu tama ai le aso na nafi a o whianga i le atunu o mata po inga masao ninga. Inisi o tātou tala, o le ua whailoa e le pule le whana whaavaya le tu malo sanga ngalua le whionga whaamausili tupua o le proketi leo lo loma nei e pei o na tuina mai ai i le 2 miliona mo i tu malo o leo la abe le whaamomua mo ainga lima vai po ainga lo mo mia le pesosani tu tono le tu malo fa pele tu langa o le tali atu le mana ongo e kalesia ini vai ngai fia fani leia o se va poponga le nei o le nei tala o le whaamoi le na o lo ta oto i nei ia le fina ngalo o le whionga le minister e whape foi ia le tatu community whafoi o le taunu mai tu o le tātou 2 miliona. E pe ave la tau whaamua i ainga. Whaamua la le nā. E ave la tau whaamua i ainga tai tasi uma le tu malo nei. E pe o le whaamua ma o le la tau wawa aile na ia tapena ma ia o uma ia whaamuliana nei. I ainga tai tasi o le tu malo. Le lawa e pe ona e whaafsiri ia o loa i fufuanga le administra ia o le tofi fo le tu malo ia ma komiti whafoi e taunu mai loa ona wha tala noa o molola i leo ainga taitasi ia o ani tūlanga e awe e le sosoani ina ia o umai manuele i ainga e le matala i ainga ai o e kalisi e pei o i nao lo awe o i tūte tele lava i e lua o lo awe i whaamua le whiona minsta ia manuia ainga taitasi o i tūmalo i MSC e kalisia i tātou 2 miliona le pesa tani atu lea tu sai man whaafisiri. Ma ho whaatai o mai sau nonga tau runga le tā whaatata no? Whaatai tele, ia o se ama no wha i ua maua. Ia e mamole atu aile ngā whaatai tele. Ia mai te nei, ia o ai o tātou ofisa, ia ma le ofisa nei. E whelo leo masui, ia le whionga i minister. Ia po te fono foi, ia mai se ia komiti o fono whawaia. Ia mole atu lea ngā whaatai tele, pa i oli tu malo. Le whangarina foi, ia whawhengai ngā taurangi, ia o lo no pia i tutonu se tātou i tu malo. Mātou momoli lea ngā whaatai, ia i la o tō tatalo, ia e masi foi, lo o tō whanau no manu, ia ua e manu ia i whaiva, ia o se tātou a tu malo ni ia le mātou tau whai atu. Tūlanga uma, ia talo mai, ia o lo mātou ngā ni foi, na ia mwhaatino lava o mātou tiute mo mātou whaiva. Ia wase ai au se manu ia mole tu malo atua, mole toile mātou nganga whaatai ma whamalo na o tō tāpua inga mau. Ai o le mea whiawhi ia se mātou tala lea, mole foi whaatai tele la wa whionga ia o mawase awa no o le nei tu malo. Ia e whailoa foi por kalame ma tūlanga uma. Ia awa foi le no fasilafia ia o whaongo maua. Ia awa whamoe moe whaanga solongo ngā luenga o lo ngā luenga tātou ofisa sa mātou whaatai lea whare awa au.
ia whaftaitele mo matua manoa. Inisio tātou tala mai le whaamsinonga mā wanunga, e walu tau sanga wa whaasala le whalepui ia se tasio ali e suafa ia tau liu, whaasuma le ono tau sanga mai Asia po Saina, o se whai pesinisi leo se olo i tutonu nei o Samoa. O mori anga i pio na whaamaunia i luma whaamsinonga o le tamawhai le whao o le oti, o mia se au penga matau tia, a toi ma le whao lima manua po whao lima tu ngā. O le tausanga na se vai tu nei le dua onu fa le na tu la mai le fa le la le fi onga su senga le na ia tau fi ai se tasio tamaitai i to tono se tasio potu o le supermarketi e ona ina e ia i nai le fi onga su senga ma tau mo fai e fa tino ni soli nga tu la fono fa o lima e ma fo mai o se pe se inga i le ba o ia ma le tamaitai sala fa tino se ma futanga. Na wala wane se tasi o leo whai ngā ruenga, ia matanga ruenga leo leo, matali atua ili matanga ruenga leo leo. Pete ia ne, na ia whaapahina le la au malosi, ma la vea ai le tau aua ngavale o le li i leo leo. Ma na whaamaunia ia mōrianga, e o fo i lona umia o se au penga, ma tau tia o le fo ina whaamaunia, lona umia o le la au malosi. Tui na mai whai ungan whaamsinonga, leo ua whaasalahina i le malu tau sanga le whanapui e no fo sala ia tu sama le soli ngā tu la fono o ia sa ia whaatinoina. Mai le tau sanga lua onu wha, le na tu la i mai ai le whaarabilave, e o mai le so, o lo o tau fia pea e pia o na amata tu le lon whaasalanga, e au noa masa mawhai o na te tala i tua, o na te te ele i tua leo leo e mafua mai, leo ngonga o soli ngā tu la fono sa ia whaatinoina. Inisio tātou tala, ua tali malo le ka le sia papatiso i le fio anga o tua nai i le neiva yaso antoa i le whanotanga le ka le sia papatiso le laulangi le wata wa fia ma whaatinoina mai i Samoa nei. Na maua ia se awanoa e siringi ai ia nisi fo i o whaulunga e peo le e ka le sia e peo na awai mai ai ia sui mai atunu ma mau i whawhato Samoa le wa whamawina e lua sumaleiva e ka le sia Samoa a le ka le sia papatiso ma le se lau ma le lima o le whaio e ka le sia mai i li tū Asia le ai pi ona ta ua se whatatanoanga i le so o se wililinga le nei o nei tala. Ngat fo ile ia ave honi ava no whaatalo whatua i le pa ia ma le malu si tātou o tunu o mau fo ile ava no ai mai moa sila i nei fo i Port Kalama. Ia talo whatu suafa manu malo i Yesu Kiristo o tātou li ima le tātou whaola. Ia whaftai mo le whafsiri o le memo mua ia o le tua fine nei ia o lona suafa o reti ia o ia lea o loo waaia ia e suma i New Zealand o ia loo waaia ia e kalesia a le north side of New Zealand matatu i au kilani e o i le up north ia e se lau ma le lima e kalesia loo ia i le tūlea New Zealand ia o reti la o ia lea o loo waaia ia e kalesia ia le kalesia baptiso i New Zealand tūlanga lea, ia e whaftai lea tua. Ua maua lea wanoa e mafuta mai i le whumtanga le kalesia Samoa, i Samoa nei ni fo i teimo le o le tausanga. Ia o lo ingoa, ia o sau fo i tawete, ia o lo tamā, ia e sau mai le nuu lea fio anga o motaa, ia ma lua tuanu, ia o fale alili sapunawa, ia lona tina, ia o lo tina, ia sau mai lea fio anga o le tongu. Ia peo nai tūlanga nai tūsai ma le tūlanga ngalue ia o aula o lo whaiwhi au nei i le kalesia baptiso i Amerika Samoa i Happy Valley le ngore e kalesia i Tafuna ia o au huila ia o lo avea umu whaiwhi au te ina le kalesia i Amerika Samoa e tūsai mo le whaafsili nei tūla o le tātou maftanga. Ia whaftai taloi un mato whungtanga nei whaatausanga e masani ona whaasolo ia tunu. Masanga fai i New Zealand, i Australia, i o Amerika Samoa, i o taimo i nei Samoa, i whaasolo isi fo i tū o New Zealand pene i a Wellington. So le whamoe moela e pio na i fo i nei tausanga le ua maua le awanoa i nei i tua nai nei. Ia e whai me le whono ale whontele le kalesia i le nei fo i tausanga. Ia olo i fo i lana whamoe moe ona o le tūlanga Peo upu fo ia le fiong pa ia le atua. O whea ia le Israel. E susu al whamalama ma wawa ailonu. Peo le anganga fo i na e ia le au whainga duenga ma le pa ia i e kalesia. Ia o whea e aha ia e matauma ia i nei Samoa. O le anganga le nao ma whaonga fo i na. O le ua tau mwhai e wae fo istofa. O le atau mwhai e whatino i Samoa le tele o whomtanga.
mo le nga I lu mo nga ko nga le tu Maleta tau tala muli e se lau le fa yo ni ainga le o fa ilo se pe po fa mtalanga mai le malo au se talia o le fa mdia ine se ta so soni e ala le toi fa usia le le malo au se talia o no fonga e tapu e le malo si anga fa ele tise e maua mai le la e ese mai ainga e se fulu e fo inisio o fio anga e lima le o le fa usia le malo au se talia la to waptanga e fe so soni ai mo le mawai o le eletise e fe so soni ai ia fio anga o nisi o fio anga ufa penana fa mni ai le fe so soni e pei ona fa mawina ia le fio anga apoli matai fa le asiu e lise va yusu tavitoala mata fa ingata a toai mase so soni le fo wata pena ele malo au se talia nisi o vaenga mo le tapuina ma le mawai lea o le tutau mafa o le wharaputonga le UNICEF o le ua whaatulanga mai mwha ilua se pepo whamtalanga o le o le alato whaatupeina nei whaatinonga po le nei pokalame o susani al malo au se talia e tusai ma le whamnieina i o tātou ainga. Tau runga tātou tala e pe o na tātou mafuta i le mtanga le nei vai aso tātou whila i le sa taia pasoi fuaia.